Ya Right ni Big Man reka nongere nkwifuriza ibe byiza nshuti mukunzi wowe udahwema gutega amatwi no gukurikira Igo Stamina TV kankubwire ko perezida wa Ukraine Zelensky yaburiye abasirikare ba Russia bari ku ruganda rw'ingufu kirembuzi nguhaye ikaze. Perezida wa Ukraine yaburiye abasirikare b'u Burusiya aho bari bose barasa ku ruganda rugoswe rw'ingufu za nucleaire rwa Zaporizhia bazaraswaho n'inzego z'umutekano. Ijambo yavuze mu ijoro ryo kuwa gatandatu, Volodymyr Zelensky yavuze ko umusirikare uwo ari we wese w'Uburusiya urasa kuri urwo ruganda cyangwa se akarurasiraho nawe azaraswaho n'inzego z'umutekano za Ukraine. Yanashinje Uburusiya guhindura urwo ruganda ikigo cya gisirikare no kurukoresha nk'igikangisho cya nucleaire cyangwa se nk'ibirindiro. Uburusiya bwafashe urwo ruganda mu kwezi kwa gatatu nyuma y'imirwano ikomeye. Ni rwo ruganda rwa mbere rw'ingufu za nucleaire i Burayi kandi ruri ahantu h'ingenzi mu mujyi wa Nipol wo mu majyepfo ya Ukraine. Abakozi mu bya tekinike b'abanya Ukraine kandi baracyakoresha urwo ruganda nubwo rwigaruriwe n'Uburusiya. Muri iki cyumweru uru ruganda rwarashweho n'imbunda za rutura. Uburusiya na Ukraine buri ruhande rushinja urundi kuba ari rwo rwarashe kuri urwo ruganda. Mu ijambo rye rya nijoro kandi ari mu murwa mukuru Kyiv, Zelensky yavuze ko Uburusiya burimo gukora ubushotoranyi buhoraho mu kurasa kuri urwo ruganda. Yavuze kandi ko abasirikare bari kuri urwo ruganda barukoresheje nk'ibirindiro byabo byo kurasiramo umujyi wa Nipol n'umujyi bituranye wa Mariganet. Yagize ati buri musirikare wo mu Burusiya urasa ku ruganda cyangwa akarasa yikinze ku ruganda agomba kumva ko ahinduka uwo kuraswaho mu buryo bwihariye n'ubutasi bwacu, inzego z'umutekano zihariye zacu, igisirikare cyacu. Yongeye kandi aburira abandi ababwira ko kwigarurira urwo ruganda. Ubutasi bwa gisirikare bwa Ukraine nabwo bwashinje Uburusiya ubushotoranyi mu gushyira igifaru cyigendesha cya Pion hanze y'umujyi uri hafi aho no kugisiga irangi mu mabara y'ibendera rya Ukraine, kugaragaza guhindanya isura n'izina bya Ukraine. Muri iki cyumweru iperereza rya BBC ryahishuye ko abakozi benshi b'abanya Ukraine bo kuri urwo ruganda bakora bacunzwe n'abarinzi bitwaje intwaro kandi bagakorera mu buryo bugoye cyane. Kuwa kane ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu bikize cyane ku isi bahuriye mu itsinda cyangwa se umuryango wa G7 basabye ko Uburusiya buva kuri urwo ruganda ako kanya. Kuburira kwabo kunzemo bikubiye mu itangazo y'ikigo mpuzamahanga cy'umuryango w'abibumbye cy'ubugenzuzi bw'ingufu za nucleaire IAEA yasabye ko harangira ibikorwa bya gisirikare byose bishyira mu kaga umutekano wa nucleaire. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yaburiye ko uko ibintu bimeze kuri urwo ruganda bishobora kugeza ku makuba. Ariko Uburusiya bwakomeje guhakana buvuga ko nta kibi bwakoze kuri uru ruganda. Ndetse na Vladimir Rogov, umutegetsi washyizweho n'Uburusiya muri ako gace, yanditse ku rubuga rwa Telegram ko abasirikare ba Ukraine barimo kurasa kuri urwo ruganda. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Uburusiya yavuze ko yigaruriye urwo ruganda mu gukumira ko hagira ibintu by'ubumara birusohokamo mu gihe cy'imirwano muri ako karere. Abategetsi bo muri iyi minisiteri bakorera muri ONU basabye ko haba inama yihutirwa y'akanama k'umutekano ka ONU yo kwiga ku kuntu ibintu bimeze kuri urwo ruganda. Iyi nama ikaba izabera i New York kuwa kane. Ni Igo Stamina TV, reka nkubwire ko uwatanga igitekerezo, inyunganizi, kora like, share na subscribe. Ibiganiro byacu n'amakuru bigiye bikugeraho 5 kwa 5. Ni Igor Stamina, turabakunda cyane. Hasta la vista.